Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жаратқан Аллах субханаху ва таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла тааланың үзгілтіксіз рахматы, берекесі болсын. Урматтуу мұсылман бір туған, Аллах субханаху ва таала пайғамбарымызды Құранда сипаттап: "Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вал яумал ахира ва закараллаха касира." Чындыгында бұл пайғамбарда силер үшін ең бір жақсы өрнөк жана үлгі бар. Мына ошол пайғамбардан ким Алла Таалага қиямат күнгө ишенген болса, мына ошол пайғамбардан жақсы өрнөк алгыла деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам жөнүндө Алла Таала Куранда айтат. Мына ошол пайғамбарыбыздын өрнөктөрүнөн, үлгүлөрүнөн ала турган дагы эле бир мисал пайғамбарыбыздын ошол жакшы кулк мүнөзүнүн негизинде бұл жаш балдарға қылған мәмілесінен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламды сыпаттағанда айтышат: егер көчөдө бір жаш бала же жаш құл қыздар қолынан қармап алып пайғамбарыбызды жетелесе, ошолор каалаган жакка пайғамбарыбыз артынан ээрчип барат эле деп сыпатташат. Күндөрдүн бир күнүндө Акра ибн Хабис деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам алдына келип, пайғамбарыбызды караганда пайғамбарыбыз өзүнүн Ибрахим баласын кучагына алып, өпкүлөп жыттайт эле, Хасан Хусейнди дагы аябай жакшы эркелетип жыттайт эле. Мына ошого нерселерин көргөндө Акра ибн Хабис пайғамбарыбызга айтат: "Менде 10 балам бар, бирөөсүн дагы өпкөн эмесмин, жыттаган эмесмин" дегенде пайғамбарыбыз айтат: "Эгер Алла Таала сенин жүрөгүңдөн рахматты, мээримди алып салган болсо, мен анда эмне кылайын" дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туган, биз дайыма өзүбүздүн балдарыбызга мээрим төгүп, аларга жакшы тарбия берип, жакшы таалим бергенге аракет кылалы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өз хадисинде айтат: "Атанын баласына берген эң жакшы, эң сонун белеги бул жакшы кулк мүнөз жана жакшы тарбия" деп айткан экен. Мына ошондуктан Алла субханаху ва таала баарыбызга, балдарыбызга жакшы тарбия, жакшы таалим бергенге Аллахым күч-кубат берсин. Мына ошол жаштарыбыз келечекте элибиздин, жерибиздин керегине жарай турган жаштар көйө берүүсүн Алла Тааладан тилеп суранабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.